Merhabalar. Hizmet günlerle biz bugün Dubai'da birinci tapkar sabahın tüzdürabız. Bu 29 April 2023 yıl. Sakho Parkı'nda saat 3'ten 9'ga kadar bizden deyren bulaşar. Onda bir Kazakistan'dan da kelgen, Başkırtstan'dan da kelgen artistlarımız var, büyüşler, jürşüler. Bizning keyifler yaxşı, günler matur, bayramlar matur bo'lur deb umidlanamiz. Men odatda efirga chiqdim, ammo bugun siz efirga chiqishni bildira olmadim. O'zimning so'zlarimni siz bilan o'rtoqlashasam kerak. Sizga da sabahni ko'rsatasam kerak. Bizning bunda Dubayda turishchilar, tatarlar ayrim bizning chat var. Anda Telegram'da da, WhatsApp'da da, Kontakt'ta da, Instagram'da da siz tapa alasınız. Özümün yazmalar aslında şu adresine kaldırın. Kimler Tatarlar bilen oralaşasılar, Tatarça jırlar, Tatarça düğünler, Tatarça sileşesileri, bizim millet kişileri, küresleri, kaldıram, rahatlanıp yazırız, aralaşırız, birgeleşip birge bu seçtik, birgeleşip şulay bayram ettik. Anasını aytasın ki benim YouTube kanalda Tatar dili İranı boyunca Tatarski Zakri Minutu degan kanalım var. Anda da yazarız, anda Tatarşa İranı öğretiyor, anda matematik Tatarşa jırlar da koyan, karaoke formasında anda kuşluk jırlarga da oңай siz o jırlarını da gözete alasınız. Hazır ederiz gittik, taban duyuqarıyız. Benim bilen birleşip Dubai'da. Ederiz. Çok rahat. Asnaqay, mamadışlarga, keşçilarga, babaylarga, eydilerge, selam. Mamadışlıklarına, Ozan'a, uzun ulu selam. Girmez kangurayı, ayıp bırakıp fotoğraflarımızda gazetede yaşayız diyecekler. Onda Dubai, hayırlı gün başınızda da. Здравствуйте, уважаемые гости нашего Сабантуя! Добро пожаловать на наш традиционный татарский Сабантуй! Greetings to everyone! Welcome to our Tatar traditional festival Сабантуй! Ahlan wa sahlan to Сабантуй! Biz başlayalım kızlar! Kaynar alkışlar! Beylengen halkımızın milli bayrami Sabantoy nihayet bugün 2023 yılının 29 aprelinde Birleşken Arap Emirliklerinde Dubai şehrinde tarihte birinci tapkar bizning Tatar Sabantoyu o'tkariladi. Sabantoyga rahim ediniz do'stlar, barig'izga da kelganingiz uchun bek zo'r rahmat. Dostlar, albatta bunday zo'r shora uyushtiruvchilarsiz o'tkazilmaydi. Ham uyushtiruvchilarga rahmat so'zlarini boshdan boshlab jibarasim keladi. Chunki bunday zo'r ko'rkam shorani Dubayda birinchi topqir o'tkazish uchun bek zo'r kuch ham bek zo'r energiya talab etadi.
Шуңа күрә, иң беренче чиратта бөтен дөнья Татар конгрессына Ружи Сабантуйның инициативасы белән чыгып, оештыруда ярдәм иткән өчен рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәм шушы вакытта сәхнәгә бөтен дөнья конгрессы Милли шура рәисенең беренче урынбасары, бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Фәнис улы Шакировны чакырам. Дорогие друзья, Дорогие друзья, на сцене первый заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар, руководитель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров. Также среди нас находится чрезвычайный полномочник посол Российской Федерации Забиров. Иршатович Хайруддин. Буду щеголять.